Polisi mu Rwenzori East yahumuriza abaferirwa abantu babo ariko bagira ngo government irenegeza aho kutaho buriyo wo kureba ngo abantu bagumana beitwe nyamesho bwashesha bwira. 2 cases of causing death by a wild animal, to wit an elephant, and these were registered in 2 divisions of Hima division and Abaturagye, but they are separate incidences. The one of Hima, it occurred yesterday, where one Mugesa Yoram, a Mufumbira by tribe, a male adult, aged 30 years old, who was killed by an elephant while guarding his garden. The trio were guarding their garden, but Mugisha Yoram did not survive the attack. Abanyabuzarebe uteireho n'abantu bamurebere nazo musiri kugurinda mwejojo zitagushisha batangara banyuma yo kutunga amakuru ku Mugisa ayitirwe nyameyishwa nizo zumwe zazayija kuntu bateraga n'ingwararara wahurendura bakuri n'abakuntu bona bareshoroza bazirumbe iziri bataneka kuzibinga kurango bazifunya bazigazo mupaka hati kuziri kubarema nibwo ziri kweshanje bati omubantu ati gukozi abire narinda kasirikaye kabiringanya kwazirebere yaterendura bagenzi be bija kumukwasa kuba bareba cyazibinga emwe birebesherekire kuyarice yatera hansi ejebesheke yakorashye yabona mukwatiraho yamure batakutuya kusheraho yabona yamwita Patricia Mutegeko yashobora kwa abantu abenje mu ceketi bayehoze rero ni okurebeka ngo bazito mu kwinga ngenya meyishwa zisire bintu byabo byahweraho tumwe guti bari kumanye kibaragaritse mbamanere ndabeja kwakira sente zabo itungaitu abapangisa emisiri yitu yona no tuhinge bitakuli twanga twateremo sente nyingi enjojo ichetere bitakuli etere mitumba emere yona tutwine emere muhoko tusikiye tulibusha kiri kusasa munonga amutima ni bantu bapaka tuwabeta bachakwiza no tubanje twabata mu transport ngondisho yagamba niko tuli naitwe ngoko bamara kwisha saa yina nibatekereje cyo musiri ande nko mukazi kandi karusandara turi kubona abona ahiguru yenzozo enzora nduru tumukwenda kutuhurira government echa kabiri enzozo kuzikwiza bakatwereza abapaka tugume tubatere bize batuyambeho bazitubinjire konkaza zo kuzikwiza twabaterere simu batugira nubenda transport tubarete shube tubagaruzayo shube tubarise tubanywise eche cyaturemerera tukabanza twasoza omaka gona turukusafura transport echa tumazira nani bakiza bazisanga mu bicori bazibinga enzozo zaremera mu bazisiga mu bataha abataka twasigana tubona nenzozo twaruha kandi twaruha ntwe namutugambira omugaso gwa paka twatujya bakurinda bisoro byanyu tukaferamo nabwo tufse tumanye muturukufa tutune bapaka tukuyamwa na government. Augustine Majembere uriyo muhinje muceka nicyo kimwe yashaba government ukorekira kubasika cyona kurebeka ngushindenje y'amashanyarazi President Museveni yatongwizo mu mwaka gwa 2019 irizubwo mu ceketi ngonkeki cyatakozwe kityo abantu nyamwinzi nubaceyongera kwitwe nyameyisha nizo zumwe impuriyanyi no kushasha munonga bwigombora akarusandara kubona mu muringo ko kandi tutera karuru nk'abandi ubwahwire enjojo kari bato muntu kitagwenda bayeta prime minister yijaba ibiro binangwa baraba batereyeho shenyenye ibiro binabikaho babateraho shenyenye yo kurinda enjojo nezi shati ze hakagaruka ku binduru kitagwenda timanya karusandara enjojo kuri batabantu ijikari batiro muntu hari ndijo ngugu karusandari kari baterayo ndijo kandi ngo nitero bururu burizoba ngo nitwe bo kubana itwe titubanke bicweke bindi umuntu acifa iza tumaze kufirwa umuntu wenzo hanu yaye nyina ogunoguno umuntu wa kabiri tukumanya nenti government agoti batugambire ekikuje ne misho ahagweche tuze government bakusamu twazirgaho twazombanopu niba bazomba FDC bakanta government ko yakubasha twabona
Muringo ngokume Nelson Tumushime yashobora kwaraho ndijo muntu wamanywa kati Mr. Deogratius umyaka 85 uitirwe enjojo mu town council ya Katwe ubabiri narga kushubo mtucheka nicyo kimwe. Registered in the division of Katwe Kabatoro in Kasese district, where a one Tumwijuche Deogratius was discovered dead in Queen Elizabeth National Park. It is also believed that he was hit by an elephant while returning from fishing on Lake Edward and was heading to his home. Makura gagasha kwa Gerard Muhindo, aba Sky TV against